Guys, isam dahi ti kabsat yung kakabsat ada tinatanggap na nga regalo. Ada nang sponsor. Pukano ta naka 100k followers nak. Tatakitaan tayo daytoy in padalada kakabsat ko. Sigurado nga makanday ti kakabsat ko ta umang-angot. Una kon kakabsat nga naglaing data mo da nga rawat dahi ti kabsat yo iso nga makan tinapanda nga impadala. Pukatan tayo kakabsat takitaan tayo nun niya ti impadalada nga malamot ti kabsat yo. Dahi ti nga rodan kakabsat mala crayfish. Kita nyo man ay nakaada picturaan na. Pati ati box na kabsat na yung nakalablabaga ni kulay sili nga talaga. Pauna yun. Pukatantay nga ro doon kakabsat ano maramanan tayon. Sakto mo't nagkukulagdit dagiti alaga ti unod ti buksit ko kakabsat na yung mabisindan. Ay, kat sigurado maninan kakabsat umasok man tagong tayo dito yun. Lukat ko nga kakabsat kito umalingasaw ay na angot sili kakabsat. Frozen kakabsat iso kailangan tayo nga i-defrost kin ipapudot. Iyakar tayo dito stainless kakabsat ta di oven ti pangipapudutan tayo. Intayin kakabsat ipapudot tayo na makalamot tayo maninang. Paunayin umayumuom ti ginaadat na. Kabil tayo nga rin kakabsat ito unag ti oven. Paunayin malagip ko man eksan isuna ko madati kabil ko dito tada isuna ti makset. Dahiti nga rin kakabsat asidigan nga pumudot. Iwar tayo tano mas alisto kakabsat ko. Dahito yun kakabsat napudutan. Paunayin nagbanglusi kayo. Ay katurugyanan tayo ti mga kakabsat. Ngamsakbay na ko kumirab. Agpa-thank you nakpay lang dahi nag-sponsor dito. Siyempre dahi damo kakagat ko kakabsat kat para kanyayo. Paunay nagimas kakabsat ko nag-adat. China food dahi kakabsat ko. Amo yumutin nga ti China food kat may sada kaaadatan dito entero lubong. Ay kat dahi ti favorite kakabsat yo ti sili. Best friend ko naman. Makita yun dahi nagado nga sili, nagado nga China pepper, paunayin kakabsat ko na. Ay kat syempre, igupon tayo ata no lalo tayo nga maramanan, di kinaadat na kakabsat ko. Unayin, nangimas. Gapo nga rod kakabsat, tanasnay dahi ti kabsat yun, tinagaadat nga makmakan, kat hanarikrik na anti adat na dahi ito yun. Kurang pa, ikakpay ko mga artisili kat, nga mahaan ta baka rumwar tayo ti almoranas tayo. Kinta no mas mananam tayo pa iti imas na kat inga atok palay di may sasaka kon kakabsat ko. Habang nga lang mga nakat kayat ko ngagpa-thank you am amin kanyayo kakabsat ko. Nga mang supsuporta da ito'y probinsya ng Ilocana yo. Kenda kita bashers ko dita, thank you mat kanyayo. Peace kakabsat ko. Umay kain kakabsat tani kaduon dak nga mga tagmaymaysa tayo ti kabsat yo kanay nga maymaysa. Ala nay, grabe nay, nagrawat dahi ti kabsat yun ay, may ibusnan. Babay pay lang ay ti kabsat yun, tani sayang dahi ito ni. Lamuton na pay lang ang amin tayo ti kakabsat ko. Bye!